mata ona luluti mai pe o se ngalu fou I na vai taimi ma tau Cristiano tau mfai mai le mele o le anapongi ai ova tu malaso e tasi o anapongi sale masani ai tau sanga stele lu tona yatu al tau sanga ia na te ia wa e mai pe fa na e mai pe se ngalu tele ngai mai ia ona manatu ela ia leo nisi e fa te tai mo te mo tele la o la tau na o e tamo fai le mele ile I se manatu se toa fo ile alu to tasi el tangata ia they always had to look for somebody for a prayer partner to pray together to fast and pray and support each other o le famo mo afia ailis koluasu afia ailis ai mana tu atu le ana pongi fa tasi matalo tasi malista ngata ia ono sa ia le ono fiai ela se mo mau mana ia na mau mai stasio o prayer partners fa pena ele ifa ia mo mua lava ai wo fai ia ai o se tinala o le tinala nei fa perla na tau tinonga na mana ia tua la matanga le aso mo mua ele uma la so mo mua ai fa longo tu wa saule tata ngasi wa fiu eta mo fai atu nisi mea wale ia e vai mai son tolua ia ele tau fa la ele tau fa la lon tolua ele I lango fa la lon kolua lang kere lo e vai kwa ko lu pe ia la fa le kong ia fa longo to lo tu ole ai mo se meto fai pese lo tua ai ma ka pese lo tua lo ua tua e ua o fia ai fafanga ya te a ulo ua tua e ua o fia ai olo ua tua e ua o fia ai e fafanga ya te a fafanga ya te a uia so umalo uso mo le totali se tua e ale lungo screen le tua ole le screen foi le fa mole Spatitele viele tua. Ole tala lo tua martinale. Ole taimia na pese na. Malingo na loi mata. Ai falo watu. Was solo mai le ola. Was solo mai malosi. Fa wina. Ole malosi ana na mai la so mua. Na matua ai fala lango ile tua na mafai na carry through le matua ile solo na lua. Ma le solo na tolu ai o mai solo na tolu wa fai ngo fia fa pati vile tu God is good all the time ya ai fa longo mo foi la wa le tu fia fa longo o telebisa o fia ai na leila ale fo we over maona ia na sa unia to fa na mena la fai mai lungo no fo ia mana tu silo ma tu le na fsiri malaki pola me fai pa fa longo to le me fai no fia ai ia lo fsili la me fai pa fa go le fita filo fia moi o le fia moi mo le manafa na leila a neila o le fia moi maona e ma nei la fia moi maona o te fatanga ina o e fa go fia moi maona tu lua tu ala no ma kuskusi au notes amene ia ke manuia ya via le to my topic is praying in the spirit o fa bubuina PIS praying in the spirit. What is praying in the spirit? We need to understand both prayer and praying in the spirit to have a thorough and a better understanding. But briefly, prayer is communication with God, and it can be done in many forms, and there are many reasons why we engage ourselves or why we are involved in prayer. Ole tatalo la ia ole sotainga po le talanoanga ma le tua e tele awala mfain fatino le talanoanga po le sotainga ia e tele foi mafuanga le no file talo amene ya ko po lima fa suma tolu fa fofo tatu masani o tinga ina eso on tou ina tatalo ia o fia ese tasi ina peseia wala vale tu sina ut fa tu oi to se tu ina la ngona te maua
e te awhaina ai, te popole ai, te talo. Ai fia moe foi la, te talo. Alo? Ai fia ai te talo. Ai vai te talo. Ai malosi te talo. Ai manuia te talo. Ai whaiina te talo. Alo? E le tau fia te talo, o le me whaie te miuma, sau pati e vile li. Ai whai mai lale mo le mau o le Filipi e wha, whai pue ono ili fitu. Le fwoi sa tatu whalu momo ai, tu e wha fofo. Aua nei popole o tau se mea tasi. Ai e whailo atua o tau mana oi mea umalawa i le atua. I le tatalo ma le whatonga. Atoa ma le whawhetai. O le manuia foi mai le atua. O lo sili mea umai manatu iai. E leo ina i o tau loto atoa mo o tau mawhau. I a ke riso Yesu. Ia a whapupu au a lava ni e se mea tātou te popole ai. Mātua tu vale ai. E o ale kei mingele le lava o lo malos. E te sanga, e te tanga i mai ai, mai sila mai. Ta talo le tua watu le malosi te nofo, ma tusi o notes. Ma e learn ai, amene. E vi ia le tua. Ia o le mana, ia o tala nau tatu masa nefe mai. O e a watu le tua, te oile file mu e sili atu. Ai, e leo ina lo loto, lo mafau fau. E ala ia ke riso Yesu. A wae o fala temi nela tatu tanu atua, yo tele yo menala o tu fala, vlavelo mafau fau. Mangesu. Amene. Tinga le tua, patua, se vai va ni si mea. Ia leo ina le tua, le ala file mu ke riso ilo loto. Pa e te talo le o ani na. E vi ile li. Ia ole fa fela on relate le te talo ma le praying in tongues. Ole te talo na o fa momo atu. Ai fa fela of so tai. Le te talo ma le te talo in tongues, po le te talo ole praying in tongues la taupu. Ole whaingofina na watu. Praying in the Spirit is praying from the presence of God. E te talo. Ai te tau o na tātou te talo i le mea o iai le tua. I le mea o iai le mamalu o le tua. O le whapirotania lai ma nei e lau te whetau inatu. Praying in the Spirit is praying from the presence of God under the influence of the Holy Spirit. O tulanga mga luenga whaleo leo, mwhaaloia, ma whawhamasino. E mo lia mai lo se tangata, mai se avita vale ai whalonga lupu le whai mai. He was under the influence. E tau mai na, o tangata lea, sa inu sanga whangu, sa miki sanga melele, pe sa aile aisa. Una winga wala ma fon la vea ta vale. Wala le na so ata ngata lunga la wala. E ui ala tu tilo atu. Ai ele me la won influencing ia. Wa le lo ka makiki mo tangata le kolos. E fa penga ui uma la wala le winga ole. Ole fa mal la maina ole vainga le ole praying in the Spirit. Tato te yele me yele nganga le tua. Yele nganga le tua. Ua taina po ua pu lea o tato tangata ele nganga ole tua. If we are praying in the Spirit, the Holy Spirit is actually leading you, guiding you. Is guiding you in your heart, in your thoughts, in your mind, in our emotions, and even the words we pray. Wale on tato upu, wale on tato mafofongwa, wale on tato manatu. Influence le ngaka pa yole tua tato, I mea tato te taloi, o le tato te taloi le whapena. Ole tusi le feso e lima fa busuma valu suliva o tusi mo nei o mo tatu a falongai te fa fofo awa foi ne o na o to le waina o le me u la vale ai ia fa tu ma wina o to le nganga ia o to fitau tala ai I salamo ma pese ma siva fa le nganga ia fa ne ne atu ma le pese atu I le ri ia o to loto ai vai tala tu spaia fa mai awane I fa awani o to ona le waina o lo tano tata ona o la melena ona tangata wainu le waina wainu le ava ona wainu le pia la alava pe inu foi la sa mo ai o nei nu sila o la no fanga tau e te ma wai meia liquor store o le papu o le night club ai fia ona I le waina po le menga e kelo nga ai fia lele fo I le me lele ia o le aisa aisi mea e ke suea ka kala I menga inga e mo bai o nga e fa nga inga lea o le kai inga la o tatou te talo I le nganga pa ia e fa pena fo ina mo o mia lo tatou iai I le mea o la iai le atua e fa pena na te inga tatou o le tangata la inu pia ta fa te inga mai ma bo ka ma ma ka o nga se si pa va sa o nga
Whametala tu spoia, awa nei o nā o tōle waina o le mea ula vale ai. A te tilo vaenga nale e pui atu. Whai mai, e ke fifile mu. E ke vai kakanga le ngau ia. Ai vai ro o ngā, wa isi kakanga. O le tangata whaparupe o malosi. O le tangata masasi le kaukala. O le umakala, wa saupea. Ua loto tele, ua I whalalale lima isa. Something on the inside of that person is inflating his thoughts and minds, his mindset. Ua manatu ana I malosi ia, whai mai laltala tuspo ia, awalangi e mau malosi se nga. Mea whanga lelenga au kakai, kuni laisa me o suenga malosi se nga. A whai mai laltala tuspo ia, sili pia, whaatutumuina o tau I lea nganga o le tua. O lea mea tupu ia oi pia whapenana, na tumu le nganga o te moni. O lea ta whaingofia, whai mai pei o eske mongi. Oi mo vai eske mongi. Whai te le I vai te moni, la ta o atu le mea te loa te moni. Who has seen a dog? O te lo tano le papi le tono fale o whakawhawhanga. But who has seen a dog on the road? O tai whauilu o lala tele, o lea tamalino na tato tilo iai. Whapena maltangata ua o nā. Atau te moni o tangata whapena o nā. Ai ma neia lale opposite. A e tumu le nganga pa ia. E kai whapenga fo ia ngapai e wholio fo o ngangis kemi. Wa loese lo maa. Wa loese lo fefe. Wa loese lo palai. O lisi nakai le mawhainga kū se mea numai. O lisi kakai le mawhainga pese numo kakaka. Ai e whapena e tumu le nganga pa ile tua. O safari vali mai. O ngāla le mele lei. Wa loese le maa. Wa loese le palai. Wa tautala le upo le tua. Wa tautala I whasisilanga. E o whasisilanga numo le kale. Sie kangi le skaka. Whainga pepa loko mai ki e kangi eska mai kiki. E whapena la a mela nai maa nei pa tatou. Iai le nganga pa i e tatou. Tumu le tatou. Ua mawhailo la, lisi la mea, mawhailo na tātou tatalo I lea nganga paia. Vai, o lea nganga paia la, o le mwa I mitau tia lo na poto malo na malosi, ma le mawhai o na tātou tatalo ilo I le tua, pauanga la wala sa o ilo kala. E le mawhai au so mawhau, lo utino, o ha umalapa me o le poto malo o ina, lega ke mawhai. O na uloa tatalo, ili tatalo I batua, I o a ili fia o le tua. Ma lia I le tua, ma o maltali, au sa pati vili. Toi fa mam lama vaenga lea whakaikai ngole o le kaka o whakumuinga le ngā paia o te le ngā paia o le tua I lana tatalo o le whakua fo I melisunga sepi Samoa me wha Samoa o ki kilo fo I Samoa me moko ai e kuku me whailaunga o kuku whailaunga I masanga whikako e sea e vai se whailaunga e kuku o kasi ngā oia e dei mga kai ukua usually e kuku whailaunga ai ei kama whaamoe moinga li ungua e kuku o lalo aku o le kele loka imi e le iloha e le kakale lunga po alasi me laso me laso o lalo mai o lalo se me la fai e faleo fa penga malava lau me fai pe ai le nga po I le tua ya oi pe talo o happen lo me praying in the spirit wa ele fala ngo lango ya ke oi e ke le ma fai se me ka ko ke le lo se me au le nga po ia ka ko sili ai alo tu mai le nga po ia upu I tato ngutu ma manatu I ma mafafonga ma tato faleo ona tato talo lo sa pati vili I le nga Ia, whawhaingofie, o mo whanga tano soa sunga sepi le tapanako, tawhai mosi. O mea kisau I kongo o le Kate, o le lokoa, o le mea paia, ma le sisilo paia. Praying in the Spirit is not praying at the gate. Praying in the Spirit is not praying in the courts. Praying in the Spirit, te tala le nganga, is not praying in the holy place. Praying in the Spirit will only happen if you are in the Holy of Holies. Sa pati vili. O ina tonu ala, pa vai le hata falena. Pa to ama fai tau nu mele ola, o le talo ile nganga, o no e yai to tonu o le me ola fi o ile tua. Malono pa ibo malo sa pati vili. Fa te tengo moli. O le temple of the Holy Spirit, ile fai fo, mo mo ni tau tau no po smoliva. Tau te lei loe. O lo tau tino le malu le o le nganga pa ia. Ua te tonu ia te o tau. O lo ua ia te o tau mai le tua. E le aia wafo I o tau. Ia te o tau. Ia o tātou amalama. Sau man mo te saloniam tau po e lipa po lufu tolu.
O mo Tesalonia, tapu 5, lusu tolu. Ia ato tōna whapaia ino o tau e le atua lava e ona le manuia. Ia tausia lava lo o tau anganga atua uma. I le male loto, atua male tino. Ia le matau le anga ina. I le afio mai o lo tātou o lii o Yesu Keriso. O ila, o tātou loa, e mawhai na o te talo lo tino, e mawhai na o te talo lo mawau. Pat e leo te talo na o laima mana umia whatino, te talo i le nganga. Whawhena o talo i lo tino. O te talo na whatino. Hello? Whawhena o talo lo mawau. O ke mawhau i meo ke kalo kusapu ke le kaukala. Ai mawhaiwhena o tautala. Tusala po tautala. O le mawhau lai sa waia upu. Piki mai upu maa ngaia. Ai ala te talo i le nganga. O le te talo le tino ma le talo le mawhau. Le se senga ma le mele ka whaka i le whale ka whai mose. Le te talo mai le nganga. E mua totonu i le nganga. Saule e whakawhai mose, e mua le whaikokoa. Outer court, holy place, holy of holies. Ai saule malu le atua i le whainga whau. E maka mai whea, ko kongu. Wha mai Yesu awangi fulua leipu, awangi i whaau le keu whawha lai wha le kong. Vali leiku, e vali whaau le whawha kua mau o le kong. O te tonu ala e mata mai ai. Lau lua mawhtanga ma le nganga pa iha. E te nofo ia se alanga le, kaunga saule ngā pui le kua ngofo i kongolo fale. O le fale, o le malu le tua. O le tino la, e le tino nofo i, le whepata tatus pa i o lo tino o le malu. Ai langa oe tonu o vaenga. Makalai kongu, lau lo maftanga me le nganga pa i te tonu o lo wanganga. Aisa, langa o le nganga, soka i me le nganga. Ma rela lo te timo le tino, o whea i le tino all over. Whea me le loko mo le mawawhau, o le mawawhau. E maka kua i. Me ia, maua i le mawawhau. O le tino riva i whafu. Ai whawhele ale nganga. O le senta o kangaka. Oi. O le senta o kangaka. Oi. O iwa le, a whapea e nofo le nganga pa i le tue tonu. E mua la o na ia ina au ma oe e le tue langa. Laiki lo mafuta ma le tua. E ke langonga i ngailenga keke ma le awa ma le makau le kua. E le o se kangaka whakau waa le tua. E ke hapa la i le tua. I mea ma ke whaia. E muli la e kakalo. Pat ora ke kakalo mai ko kongo la. Ole malu le tua. I le afio anga le tua. O kako o tempo fe wa i le kua. Wa fio i le tua. Ole fa inga kuku mo se o. Au kako o fale o fe via maria upu. Fe mele upu ole malu le kua. Fe mele upu o ko ole fale fa i le kua so pati vi. O kako o tempo. Ai ole kele yo temples. Ai fe wa i temples long winga. E ka kaunga mua ma whanga la maftanga ma le tua te tono loto. Lo nganga. Ia nga whapengale nga sa whafo impact me lo longo ma whafo manatu. Ma upu. Ia maru watu me lo tino. Ia vi God is good. All the time. Vi why pray in the spirit? Why pray in the spirit? I say ai te tau wai ni tatu te talo le nganga. Ole mea moni lava. Without the Holy Spirit, we are weak and can do nothing. Tato te le mawhaia se mea, tato te le loa fo se mea. Amen. E ofale te talo. Tato te le lope whawheo tato te talo e tusa. Male fina ngalo le tua. Amen. E mawhaina whai tato te talo, ai ale tusa. Male fina ngalo le tua. E le aima se winga. God is good. Vi ia le ri. So, nā o lea nganga pa ia lava la e mawhai ai o na tātou te talo i lea nganga. Wā tātou te le loa se me tasi, i tātou te loa, i le vaingale, whalongo fo i le roma e walu lua ono ma lufit, o ma wheta wina. E whape fo i le nganga o na whesosoani mai i lo tātou vai. A wā tātou te le loa mea tātou te ole atu ai ma le tusa. Ai pe tai o le nganga. E whautua o ia mo i tātou i le oi e le mawhai o na tala ina. Ao le sue i loto, ua sila fia e ele fina ngalo le nganga. A wao fautua o ia mo le au pa ia. E tusa ma le fina ngalo le atua. Amen. Kako ki vai. Ai fiso soangi mai le nganga pa ia.
Ele mafai alanga ko mo le so songi langa pa e fafo. E taunta to mo le maftanga malanga pa I tonu. Ona tato amata le maftanga na. O le nganga pa ia foi la. Fe mal tala tu pa ia o ia fai nga luenga le o le fatonga mo tato. La to pa ia vainga na lisi vainga le so mai tua. Ai ala tato anga iluma. O le nganga pa ia lava la. E tato te ngalu lue fatasi. O ia mafai ai on tato talo. A tato talo mai lai mo le ila nganga pa ia. O lai kako kalu le nganga pa ia. A tato te talo mai le mea lo ia nganga pa ia. Kako kilo iai. E kako kilo ka kalo mai foi lai mo ia nganga pa ia. E sao? Mo yone fa pelim ta bolimo fa sulfa. Ma sulfima. Ore nei foi fa ma lo si wa tato mo mai ona luma. Pe a fai tato te ole atu ai se me tu sa malona finangalo. E fa fonga mai o ia ya te tato. A ta foi o tato I loa. E fa fonga mai o ia ya te tato I se mea tato te fa tonga tu ai ya te ia. Ua tato I loa e maua I tato mea tato te fa tonga tu ai ya te ia. A tato te talo na tato. Tato te le loa le fina ngalo le tua. Kako ke le lopo le fina ngalo le kua ke lo isi mea. E oi o la ia me tato te le fina ngalo le kua o isi mea. E le ke loa. Ole foi tato nunga le cristiano. E iva fulu iva te smale iva pasene le fina ngalo le tua le fika moa. Fike moa ai o kuspaia. A isi la vai nga kusa pe 0.001 le fina ngalo le kua le kusi kuspaia. A lo kai ke le lava. Ole melana e tato te le lo na le nga pa ia sa sonia te oi. Amene. Ole mafang fala na ina le talia isi tato talo. Ona tato te le o lo fina ngalo le tua na le nga pa ia lava la. E mawhai ai ona tato te talo I le nganga. Mawha amaria ina le fina ngalo le tua ia tato talo. Ma mawhai ai ona tato mawal tali. E ole na le lua manatu na. Ole vaenga momua na. Ole ale whawhea ona without the Holy Spirit. Why pray in the Holy Spirit? Ria nauta watu without the Holy Spirit. Le vaita to face mea. 2. Why pray in the Holy Spirit? It is to build us up on our most holy faith. E ia le fatua tua, ai e felisi fa ko ko nua. E ia le fa ko ko Sicilia. O le memonia la e mo mia uma tato le tatua e ha e pe lungo tato fatua tua mai le si fa skepul fatua tua. Ia a e pe o ia ka ko mo fa ko Sicilia o le le. E fa pena fo ila tato mai le si malu, I le isi malu. Fa fo le yuta e lusful. O yuta na tasi atusi mena lina na lusful wa fa bona lusful. But you beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Spirit. E ao lausoi. Ao tau le au soi. Le au pele I o tau watia e ya te o tau I lo o tau fatua tua. E sili ona pa ia. O le anganga pa ia tau te talo atu ai. O le te talo I le nganga pa ia e atia e tatou pe le sa whawhifisiri fo I le lape a sunga malaki. E whawhea o oe e te atina ina oe a lea me te atina e ai te talo I le nganga pa ia. E le mawhain tatou talo le nganga pa ia. Pe a leisi tatou mawhtanga ma le nganga pa ia. Tatou talo la whatasi ma le nganga pa ia. E atina e ai tatou I ai tatou lava. On our most holy faith. Inga I whapena tatou a tili pa ia lo tatou whatua tua. Inga o ngā mea ngā e talo atu tali mai le tua. Why pray in the Spirit? Because God is Spirit. And if God is Spirit, we can only truly worship and even pray to Him in Spirit. Wa le tua le nganga la vaia, a fa le tua le nganga. E ka walanga ko kakalo ia te ia il fale nganga. Kai pe fo ka ko worship ia te ia fale nganga. Ia mal tala na Yesu la tananga mal fine fo lungol va yeli on e fa bulusu fa. O le tua o le nganga la vaia. O e tapua ia te ia. E te tau ona tapua I atu I le nganga ma le wha maoni. Mana tua foi la, no foi atu la le talo, o le te talo, e tele au wale whai, tasi la le au wale whai talo la, o le tapua. God is good. All the time. So o le te talo foi la I le nganga, ia e whapena ona e whaia ma le wha maoni I le nganga. O le lona wha, why pray in the Spirit? Because God commands us to pray always in the Spirit. E le whakasi ngā kakau kako kakalo whale nganga. E le te tau na whaatasi whaalua tātou talo I le nganga. Whaimatala tuspo ia, pray always with all prayer and supplication in the Spirit. Ia ole e fose ono whapasumal whalu. Ia utou ta talo I le nganga, ia so umalava I talo talonga ma whaatonga uma. Ia utou matala pea I le nei lava mea.
Ma matua tau sisi le whātonga mo tangata pa ia o malava. Ia whai pēr lava pēr. A ia whai ia ile a nganga. O sau pātia vili. Pray always with all prayer and supplication in the Spirit. O le ki tā wolea, ia tātu te talo ile nganga. Praying in the Spirit can be in native language or in an unknown tongue. O le te talo fo ila ile nganga. E mawhai ona e whai e lau lava ngana. Ia pe te whatino ina fo i ngana esi. O te loa e o lola il vaenga lea. A mataloa ona tape mo lio lisi vaenga. Wa istangata kerusiano e feita tele pa tau le ngana esi. E le mata na o ila tau, e le tonu ila tau. O tau fo inisi o tau tonunga whai mai ngaka le wai keiminga o lo apostolo. Ia wha malulu atu. E le ima se me te tau o tonu tu spa ia whapea na o taimea la o apostolo. E wha atino ai. E o fo i wavenga i wha malolonga. Whai mai whangiskar ko unga whapea ngaka i kau ni o apostolo. E se sena tau tonunga. Amene. Ole mela lea. Ta ue whalalo tātou malamlama. E le ngata mwhain tātou te talo i tātou lava ngana. Ai mawhaiwhaina te talo i se ngana i te leilo. Momoko ni tau tau pesulwha. A whai pesulwha. A wā whai au te talo i le ngangana ese, ua te talo ai lo wanganga, a ua le fua maini fua e lo mawhauwhau. Ia, sulima. Ia, a whapewhea, o te talo i le nganga, o te talo fo i le mawhauwhau, o te pese i le nganga, o te pese fo i le mawhauwhau. Ia, nai, o tātou loa whamai a talo le ngangana ese, e te le o talo po e talo noa i tangata, a lai te talo noa po lai te talo i le tua. Whamai la ia leo whai pasuma lima. O la lal me whai. Mai paulo. O te tatalo i ngangana ese. O te tatalo foi i lea i lo umawhau. Mai paulo, I pray with my understanding and I pray in the Spirit. E whapena o no mawhaina tatalo. E au normal malamalama mawhau. O le ngangana ese la. Lai tano sao i le tua. Mawhangana lina le malamalama mawhau. Ele malamlama foi mavofau, ele malamlama tangata. Tasila le mea linga feika iska kape afai le mele le talo ina ngana ese. O ngele I loa la tou, ele I experience foi la tou. Fa bela la tou ia o se le mea ai sao. Amene, pa ola me e loa a talo ta tou ngana ese ele kalongo ia kako. Ele fa malosia oi, o le fa malosia tangata ia. O le foi te talo sao le tangata ia ile tua. Amene. Momomua speaking in tongues is a sign that follows those who believe the gospel according to Jesus, our Lord and Savior, in Mark 16, verses 15 to 18. Ole tau tala foi la i ngana ese. Fai mai Yesu, ole kasi lo failonga, o failonga I kele, e muli mai a te ila tau, o e tali tonu I le tala le lei, fa tonu Yesu o so o moli. Failonga foi la. Wa fetala ya tfo yo ia te ila tau. Wa tu yo tau I le laulangi uma. Ina tala I atu ai le tala lei tangata umalava. O le whatua tua ma baptiso ina, e whaola ina ia. A o le whatua tua, e whaasala ina ia. E muri atu fo ina I whailonga I e whatua tua. E tuturia I la tau te moni I lo ingoa. E tautatala I la tau inga ngana fau. E wheta ngofi I la tau ingata, a whai fo I la tau te inu se mea e oti ai la tau. La tau te a wha ina ai lava. E whae atu fo I la tau lima I lunga o e mamai. Ma wha malolo ina I la tau. O le ato tongana tala li tupu mai a mea. A lela vea mai I malea. Tau te tala po le te talo I ngangana ese. O sa pate via li. Ai na yeila laso tau nuai. O lenga profeta Yesu I o le Mariko. Ai na wha tau nuina ngā luenga e lua. Alve momo le wha. Speaking or praying in tongues actually became a reality in the New Testament church when the Holy Spirit came upon the believers on the day of Pentecost. And so the Holy Spirit himself is the giver of this sign. Vai tau mai alwai e tolu por whawhamuri. Ua iloa foi I la tau o laulau whai waafi e peisa I o seafi. Ua vai ina, ua nofo I lunga I a te ila I taito tasi. Ua whaatumuina e foi la tau uma I le nganga paia. Ua afua ai ona tau tala I ngangana ese. E pei ona fua ina mai e le nganga. O le ngangana I a te ila tau. O le aso Pentekosto na fio I foi le nganga paia pei foi ona sa folofolaina e a fio I fo le nganga paia o le tua. O a fio I fo tasi la le whamonianga na whaia le nganga paia o le tua ile e kalesia. Ile taimi lea o le tu ina atu o le ability e tau te tala I la tau. Inga ngana is ese. Ia le li. God is good. All the time.
Manino lelei a le aile nga pa ia ele fai ka ko fai menga. So only the Holy Spirit can give us the ability to pray or even speak in tongues. Ole lontolu, praying or speaking in tongues is a gift of the Holy Spirit for the benefit of all in the church and in the kingdom of God. Ole me alofa fai langa pa ia mo lana e kalesia mo so stasi lava. Le me nei ole a tau tala inga ngana sesi. Pe te talo inga ngana sesi. Ai se o ia fa pela e ka ko kele lo e me ka ko kele lo ole kwai. E me fina ngalo le tua tatu te le lo ona ole tu tusa le me fina ngalo le tua. Tatu te matua i mo o mi ala le nganga pa ia. Ina ia saula fiu me le nganga pa le tua e fa tino vai ngala. Fa fonga foi mo mo nito sulua fitu sumatas. Ua fo ina taitasi tangata le whaalinga o le anganga e au ngā ai. Awa ua fo ina mai le tasi le upo le poto e le anganga. O le tasi le upo le malamalama. E tusa ma le anganga e tasi. E le tasi le tau fitonu o le anganga e tasi. E le tasi o mea alofa e whaamalolo ai mai. E le anganga e tasi. E le tasi na te whaiawa venga. E le tasi o le profeta. E le tasi o suenga o nganga. E le tasi ngangana ese ese. E le tasi o le whaamatalanga o ngangana. E matuanga lue fo ina mea uma, e le labanga ngai tasi. O lo o tufa i tangata. Ia taitasi malana mea, pei ona fina ngalo ia o ia. O le nganga pa ia o ia tufa ina mea alofa ia afsa pate vile li. O le mea alofa foi la, le tau tala ma le tatalo inga ngana ese. Amene. O le lona fa. He who speaks in a tongue speaks unto God, not to men. Momoko nitom tau poe suma le fa poe lua. Awa o le tautala i le ngangana ese. E le tautala ia i te tangata a o le atua. Awa e le aise langona. A e tautala ia i le ngangana i mea lilo. Vai, me le mo bia ka kore kalo lea. Especially e fai le nganga pa ia. A o tato manatu ma tato ma whawhau e lua ngata. O tato upo e lua uma. A le maa nei la leo le mea lofa leo o le ngangana ese se. E uma oe, uma au. Ai sau wale nganga po ia wha anua lua pe ia ngā pawala me lai whai o lea. O le ewa le moki ia lai wha solo pulu ma le ngā pa ia. Sau pati e vire li. La wha tope atu lisi whainga lea. When we pray in tongues, our spirit prays. Our understanding or minds are unfruitful. Sorry, lef ka o i. Mo moko ni tom tapu sufa fa sufa. Awa a whai o te talo i ngangana isi. O te talo ai leo nganga. Awa le fua mai le fua i loo ma fau. Tato malamlama le winga o le whanga yo ingo me alofa lea. E le iloa le mawhawhau, e le malamlama le mawhawhau, awalani e vele le malamlama le mawhawhau le mea lea. Ma mea e tahofi ai, amene. Ai whaatanga le ngā pailango le ngā pai e hona. Whalonga roma e whalonga pelo ono e lua fitu. O i le mea sa whapea tuai a te i lātou. E le so nu o tau. E ui fwoi na ta ua i lātou. Roma e valu, lua ono e lua fitu. O le taua tonu alea e o le mea alofa ngai awing kako whamisia. E whapea fo i le nganga o na whiosoani mai i lo tātou vai. A wā tātou te le iloa mea tātou te ole atu ai ma le tusa. Ma le tusa. Ai pei tai o le nganga. E whautua o ia mo i tātou i le oi e le mawhai o na tau tala i ai. Amene. Whaalongo whaila ia. E ei mea ke le mawhainga e whai au ke le lo whai. Ai loe le nganga pa ia whai. Ai malamlama le leia i le nganga pa ia le tua. Only the Spirit of God can do that in you. Ai o le whina ngalo fo i le tua whaatanga o e mau. Whaatanga i tātou o hana me whainga luenga. E ta talo ai. O se mana o ngā pito i sili le na matanga o fio le tua. Le sa te atu le Ioane, taupuna te anei. Ioane sumala ono pa sumala wha. Whama Iesu i so. Se alo o le ka kalo ko wole mai. E o mai ngei, ko kere i ole mai lawa se me kasi au kau ko wole mai. So se mea tau te ole toele ungoa, o te whaia mo tau. E vi ia foil taman, me ngei pia ko wole ko whaia mo ko. Amen. Ai, vai. E ngata mea tātou te ole ai. E ngata lo tātou lope o wheo ole. Ai mea e lai mea na ole nganga pa i ole tua tātou te ole ai. Ai whao ngata tātou. If we make ourselves available to the Holy Spirit will make you an instrument through whom He works mighty miracles by praying through you to God. So based on the past scriptures, the last scriptures, those scriptures, I conclude, and let's all conclude, that praying in tongues is praying in the Spirit.
Langa i to te lo tangata fai mai o le tautala o le tatalo i le nganga e le mo miese nganga ese. Alu monia e mo mia le tatalo i le nganga e mafai le tatalo i le nganga i le nganga i la lava nganga. Ai mafai fo yo na tato tatalo i le nganga i nganga ese. E mafai fo no fa fatasi me lua. Amen. O le best na le nganga pa yo le to mo tato. Tatalo lu malama toi tatalo fatasi malenganga ele o ile malama o tato mafafau. Praying the Spirit then can be in one's native language or in an unknown tongue, and best of all if we can pray in both. Simalonima pa fa experience in na. Raise your hand if you have already prayed in the Spirit in your own language. So if you can pray in the Spirit in your own language, I was part of molato. Raise your hand if you've already experienced praying in the Spirit in tongues. Amen. Benefits of speaking in tongues, praying in tongues. We do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercessions for us with groanings that cannot be uttered. Ole Roma valu fo homo fai kau. Ole winga upu lea o ono ele mafama talaina. That's tongues. Hello? That's tongues. O tongues. Ele ngaka o upu eke malam lama. It's just sounds. Groaning that can never be uttered in words that we understand. Wai le kasi se nganga. Ole si nganga pe ya ngal po nganga. Ai malama le tu ele malama ka ko ai malama le tu so pati vieli. Let's benefit to pray on the talo le nganga. The Holy Spirit, not our mind, will guide us into all truth. Ole aga ka lo ile nganga. Ole nganga pa ia sa ko kai ka ko ai ele kai ka ko ma fa. O kai ia le ka ko me ko umbalava. O inala ele ngata nga presente ia tatu talu sanga ele fatonga lunga ka ngoi ia nganga ke aku la sa un feka million sulto fa sulto e umanga nga presentinga ka ko le roma valu fe pulu o lufiku a momoli tatu talu sanga fa nga lo leo ai to saule nga pa ia ko communicate mai ia te oi le tali mai le tu tama mai Yesu Kristo sa pati vi ele esa wole nga po ia ka wo kia ke oi mea lai e ongo o mai ai le magai nga fa fonga lione sulon fo suto ai amali mai o ia o le nganga le tupu mai ai le upumoni e tai ia ia te o tau upumoni uma a wai le tau tala fua ia na o ia a o me uma fa longo ia o ia e tau tala i lava ma fa ilo mai ia te o tau mea e o mai abso pati vi ele o te manatu ata asang halu pele le tatu se mingage e la ko kelela o moe male au le toe ala mai o lava matoi na o vatu ya toi amen la ga la isi tatu se sa o le so mai fo ai te ulo ato ia vai ngale mai e mantua. Praying in the Spirit is one of the best blessing God has allowed us to have. Ono le au o le mana tatu te talo atu ai tatu te le lo foi te talo a lau to e mai ia le so sani mo oi tatu te talo fatasi al me mana i fai mai ia ta talo mai ai pea lava pea au ne muta a e manuia te talo a e tingaina te talo a e mawoloa te talo a e mativa te talo a le ai ase si me ke lo fai te talo a lo te talo la malenga po io le tua o le matua i fa muri ina tatu so pati vili Whaftailo mātutua, whalau tele oe le nei matau pio mātou loto mo mātou nganga. Rei foi le vaenga e whapenao na alu tangata e whaitau ma o ai e iai hindrances. E whapenai o na poloka lau o fio ele le nganga pa ia e le mawhainu mātou talu le nganga pa ia. Ai e whapenalo mātutua o na mātou mataala i te miuma ele le talo whatasi maloa nganga i le suafa Yesu. Amene. Let's all stand. Praying in the Spirit
You cannot pray in the Spirit until you are baptized by the Holy Spirit. Because praying in the Spirit is praying in tongues. And you cannot pray in the Spirit until you receive the baptism of the Holy Spirit. That is important. Hallelujah. Langa le manino le fiong pa ia le tua. Ele mawhaina tatu te talo ile anganga pa ia. Ele malama ile mele talo no ma ile anganga pa ia le tua. So first and foremost, o le sesine le no whai atu e tāhunga tele. Ana o le tatalo ile anganga. O le tangata le ua malama ua umana papatiso le anganga pa ia le tua. Ua mawhai ona ia maua le mea alofa o le tautala ile ngangana ese. Amen. So unless you are baptized by the Holy Spirit, now this is very crucial. It's important because amen. That's why olota to le mefolele wa ele loa pole ale si upu atau ona e te talo lo le nganga o le te talo lo nganga ile tu vesota I maile tu lo nganga in a language that your mind is unfruitful of. Amen. So it's awala le mehelea. And I tell you, one of the most powerful prayer that is in the Bible is praying in tongues. So when I say praying in tongues, you are praying not in your language, but the language of the Holy Spirit. And what is the language of the Holy Spirit? Tongues. Hallelujah, Jesus. So, you cannot pray in this prayer, go the praying in the Spirit until you receive the baptism of the Holy Spirit. Or in ngai mawhainga en epolai oe te tautala I ngangana ese o le ngangana ese la na le te tautala ai le fa maltus pa ia e unfruitful o mavofau ala malama le tu. Amen. Hallelujah, Jesus. So I want you to close your eyes. Pray in the Spirit. You have not been able to pray in the Spirit. You need the baptism of the Holy Spirit. That is something I cannot give you. Now, for me, it took me many years to seek the baptism of the Holy Spirit. Personal devotion. I went to work. I parked the car in front of Miramore Hospital. And I have been praying and asking God, please baptize me with the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. And the next thing is that I was able to pray in tongues. Hallelujah, Jesus. And but now me ala le papatiso oil nga pa ile tua. A fa ile papatiso oil nga pa ile tua. Sa we tu mai. You cannot go to the next level until you receive the baptism of the Holy Spirit. Every eye closed. A fa pele papatiso oil nga pa ile tua. A te fefe a te ma e te tauna papatiso oil nga pa ile tua. E nei ma fai ona e te talo ile nga. Hallelujah, Jesus. Every eye closed. Hallelujah, Jesus. In obedience. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. What do I bring to the altar? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. To repay all the love overflowing over my soul. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
Saupe ai loa ele papatiso e te mana e papatiso ele nganga pa io le wa ele ma fai ona e te talo le unless you receive the baptism of the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. It's the only thing I have. My praises to the great I am. What can I offer my God in return for your love for me? Hallelujah, Jesus. Nothing have I to bring but sacrifices of praise. Sau pa io papatio da da ba For your love and your mercy, I thank you for being who you are. When everything is said and done, I cannot thank you enough. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Fai ele papatiso o ele nganga pa io le tua. Awe te ma, awe te fefe. Sau awa o le ava noa le ma fai e ona e alu i lesi level. O le ability le ma fai ona e te talo le nganga. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Obviously, wa umana e pe foringa mai wa umana papatiso umata to le nganga pa io le tua. Hallelujah, Jesus. So, tu atu la lava no le to te talo lo le nganga pa io le tua. Come on, let's go now. Pray now in tongues. Now praying in the Spirit is praying in tongues. Koromata kashiria baba barada sanda. Yoro mata koshandara mamaya sondoro mata kashanda. Yara mamara da sanda da bato koshiki yara mata da sanda. Eleo se mea o le mea o le nganga e mai lo le nganga o le tu ya toi. Etele to ya luese le mafayo to ya luese. Once you are baptized with the Holy Spirit, you'll be able to speak in a language that your mind cannot understand. Your mind cannot understand. Alai mala 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 tua. Koroshana da mama ya sondoro kochanda da barasa. Peye balea le mafau fau tangata. Peye le fetau le mafau fau tangata. But it doesn't matter. And I never matus pa ia unfruitful tato mafau fau. Awa te falangolango ilo mafau fau. Koroshanda babara da sandara mato koshanda da marasa. Ida mamara da sandara para koshanda. Keep on doing it. Yara mama takosh. Eleni me hao evalea yo tato mafau fau. Evalea fo mafau fau tangata. Aile evalea le tua. Hallelujah, Jesus. We believe what the word of God is saying. God amato koshilia babara sanda.
Yono mamaya sonoro makoshandida babara na sanda. Yoda matoko shanda. Okushan jamaya sono. Mamata koshandida babara na sanda. Hala matoko shanda babara na sanda. Awo kifala ngolango ilo mafau. Angayan fruitful mafau. Ele mala malama balea ile mafau tangata. Hallelujah Jesus. Omefo ile tuwa pia balea ile mafau tangata. Hallelujah Lord. Manato tangata ile manato ile ole tuwa. Tato wala mawalalo mawalunga ala ole tuwa. Nanoko shandida mamara la sanda. Ida babara la sanda na matoko shandira babara la sanda. Oh da mamata ko shandira babara la sanda. Come on people, keep on praying, keep on praying. Keep on praying. Keep on praying. Keep on praying in the spirit. Hallelujah, Lord. Anga mele tuwa ivalea ile mafau tangata. Hana mamato koshida babara sana. Nana mamaya sondoro makoshia ndara babara. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Tautale ngana ese famalosi ya ilo loto. Famalosi ya ilo loto. Ole tautala ole tetalo le ngana ese famalosi ya ilo loto. Roshia da babara sanda da mato. Yono mamala koshia ndira babara sanda. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Oh, the mamata koshiandara babarasa. Come on, church, keep on praying. Keep on praying in the spirit. And anamaya shonoro mato koshiandara babarasa. Odo koshiandara babarasa. Koshiandara babarasa dara mara. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Father. We give you back all the glory and honor and the praise. May the wonderful name of Jesus be glorified. See the only my letua. So my stato pese. So my stato pese iloa uma. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Roshandara babara sandara matoko shandara. Hallelujah, Jesus. I give you all the glory and honor and praise. There be glory and honor and praise. Glory and honor to Jesus. Father, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Tangwe ule limol tangata na yo outaf. Ule limol tangata na yo outaf. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. We're going to stand together in a prayer of agreement, in the power of agreement, standing together. The corporate prayer meeting. Famatala to spaya. Ina with the talole kalesia on the lulu ina leo le no fuanga sana no foila to. When they all agree together, they stand together
in a prayer called the power of corporate prayer meeting. Tangola ye ule lima olis tangatene yo Otahuhu. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And let's stand together on some of the things. La laua tu te minute. Tato te talo mo nga luenga fa missionary. Ale kale si ale worship center worldwide. Talo mo nga luenga fa missionary maleo missionary. If there's any other time, now me aile tato wo. Look at Great Britain is now almost taken over by Islam. Hallelujah, Jesus. Or the spread of Islam la wa ye matauti sawa sawa. Ya ale no funo tato. Onisu tangata e faiti o lato i ngā luenga wha missionary. Onisu lato e whatu tona e le tau ya lato. Lato akri whatasi ngā luenga wha missionary. Manao mia leo mai o missionary. Manao mia leo ni missionary. Hallelujah, Lord. E le ikai kai ngā ila le lalolangi ya tato. Hallelujah, Jesus. Come on, let's pray together now. Talo le atua, te talo e wala au le atua. Le e whisosoni mali ngā luenga wha missionary. Lord, in the mighty name of Jesus, I pray, Father God, that you stir up our hearts, Lord. Wamato, Lord, wa sausatani lona malosi. Wa sausatani lona malosi e mai awa onga se se. Wa mai e kale e sia se se. Hallelujah, Father. Oh, madara mato koshia la mamara la sanda. Da mawa e si le fia le lalolangi. Le tua le alu le tala inga le Isalem. Da mawa fa pe nauna. Do tele atu nuwa. Wa awo iai maua. Almost taken over. Oh, Father, in the mighty name of Jesus, we stand together, Lord, in the name of Jesus, and agree, Father. Manao mia leoni missionary, mato wala au ya te oi, ya e anga le lei tau mawhainga le aonga ma missionary, ya to tele ni missionary mawhaia na awina, na ia whape nao na watu le tala le lei le lalolangi. Oh, hallelujah, Father. E o fwale nei atunu mato te nonofo ai, le ano tangata lale wo le lotu mosalemi, tangata lai feoti, wo se oli, tangata e manao mia lau fao le tanga, o mato wala au ya te oe fa mole mole tama. Lord Jesus, Father, we nullify every plans of the evil one. We cancel the plans of evil. The name of Jesus. Papenauna mato watu e vatu le tala le lei. Lord, papenauna if so soani for ye mato to raise the funds, Lord God, to do mission, to take your gospel to the rest of the world. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Talomoto mapalolo. Hallelujah, Father. Lord, we pray, Father God, that your mighty hand, Father, shall rest upon Tor. Bless him, Father God, and enlarge his territory. Let your hand be resting upon Tor now in the name of Jesus. And keep him away from evil, Lord, in the name of Jesus. Father, we pray for Leulima Eloi. The Maya Famanuia Laua. Lord, bless them and enlarge their territory. Let your hand be resting upon them and keep them away from evil, Lord. In the name of Jesus. Pray for all the senior pastors of Worship Center worldwide, their wives and their children. Father, in the name of Jesus. Mato de talo mo faife a uma senior on the Worship Center worldwide for the tua malato fanau. Father, we bless them, Father. We ask you that you bless them, Lord. Enlarge their territory. Let your hand be resting upon them and keep them away from evil, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah, Father. Let's pray for the leaders of this nation. Hallelujah, Father. Hallelujah, Lord. Father, in the mighty name of Jesus. To influence the leaders of this nation. Right now, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Talomo Israelu. Pray for Israel. Father, in the mighty name of Jesus. I pray for the nation of Israel. I pray, Father, for your divine protection upon the nation of Israel. They shall be protected going and coming in the name of Jesus. Bless Israel, Lord God. Bless Israel, Lord. In the mighty name of Jesus. Bless Israel, Lord. In the mighty name of Jesus. May all the soldiers shall be protected. May the nations shall be protected in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus.
to te talo tasi mai la ia lele ngana. Pray in the spirit now. Kora mata ka shandara baba barara sandara matoko shan. Yere mama barara sandara matoko shandara. Yere mama bara yesondoro makoshia. Yana maya shonoma kashando. Makaisha shanduma makashanda ma. Yana maya shondoro matoko shandira baba san. Yana mataka shikyo matala san. Manaya la shonoro matoko shanda. Ana baba barara sandara matoko shan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Glorify your name. Glorify your name. Father, we give you back all the glory and honor. May the name of Jesus be glorified. Thank you, dear Holy Spirit. We bless you, Jesus. Give you all the glory and honor and praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen and amen. Hallelujah, Father. I think Wallavalea. Amen. O vai atu tonu no fo mai wa o tau lava o ai.